min ngai thatu te chi bai le vek ule Biak in Vestry a Tualthahna ti chunzom na kan ngai thlale dona hele khabuziak tu hi Joseph Spillman ania mizo tonga Letlingtu hi Lalrawna ani Letlingtu purona hian chairman phalsaka wangin achunga kalom hle ani episode masa a khan bung som ni na thleng kan ngai thla a tunchuma chon bung som ni pakhat na atangin kan ngai thla anga atop thlengin kan ngai thla donia bung som ni pakhat na istara changin cholkar khat aralta a sarkar cholpo atop to a chuti lai John Father François apo thi turina in pe thlap to a alu an tan hun nga kin darkar mai nilo a minute na chiarta kalalpa rong ka bol na konga ka ti tur ka hlen chho awanga thi tur ka ni awang hian ka valom em rong bol tu tan chuan thina azonga thina du kan thlan ber tur ani don lom ni Koshan po in mithiang hlim John nepo musina angkhan martara min chal ve hial lovang mo Koshana chon hetianga martar na hi chuan an so zong tleng fain martar te ta na da lal lukhum chu an khumanga chatuanin an hlemin an lom to angti ina zertir thina ni khamo chuwangin tuna tak hi chuan ke aya hlim le lom hi khovela an om theidonem ni chutiang hlimna le lomna na sa chu ka changlowang ti hi ka hlau ber turani zokang ti ina phun sep sepa chu court rorel na puan chho ani atanga Father François aril ru chu ani ve renga pathian rongbol tura a inpek ma pu a angai to fo thina ni a rongbol tura a inpek nuwa phei chuan ama nun na ngei po a hlan theinan pathian hena po adir thin renga chuwang chuan thiam chantuma appeal dan tur kong zon kwalvel po kha adoi zep thlak te ina sia a adu talo kha ania tuna chona ukil po khan François an appeal adu lo chan dik taka she thei to a atan ngei po François chu enton tlak le ina sia a tuna chuan rongbol tu lali swan hnung zui tu dik tak te ti tur chu ka sheta ke po François a anga mithiang hlim te kalna kong hlui tha ngei mai hi zo ka du e atita a tunma po in François a avatlo tumina hena thi te chu pumpil theiani lova engwang bere mo chon kan la thivek dona thi rau rawa lali swan hnung zui wanga thi aya thlan tur danga om chuang lo ti te in lo shil to bokani ukil putar thu soi chon François chu ne in hnem hleya achia le thasya na zong chu aron soi nging dar tavek mai ni hial hiana sia a tin ani tawrhna awanga anole afarnu te chwa zalen anlo ni ta ti asia chona lom em boka chuti la John Father François Mont Molina chuan alu tan tura an ko chwa hun chu do thei takina ngak taran maya alu an tan nuwa pathian ro rel na ma a thiam thu soi tura adin hun tur chu thlirin a ngak hlel hle zoka pathian ni alo thlen chuan Father chuan a koshan mi te bai vai tur le thlabar tur te chu a shereng maya naupang enge mozat tana an sacramenton masak ber hun first communion abot sai sakna ni turani ti te angai to chhuaka sacramenton masak ber hi catholic ho chuan an ngai hlu em ani ama a aphur te lul nen an first communion abot sai sak theidon lo le an nin an hun nga hlel em a han tlol tamai tur chu poya ti hleya atorna dang zong a in chu chuna ati ni o khang no pangdu om tak tak lalpa ta na beram no thiang hlim tak tak te mel ka mu phalo le ka han mu le ngai to lo tur hi chu na ka vati em anni khan engtin tak min nga yang mo ke an pui thiam an pastor an beram pu hi tualthattu kani an ring tak tak angem le atiril ru neu newa lekha le azia na tur dila communion dong chan tur te hna le abial Saint Victoria bial ko shan mi te hna le khathon tur aziak ta a lekha chu bishop inarem ti chuan alu an tan nuwa pathian ni lo om masabera biak ina chiar chhuwa turin atia archbishop hna achunga athat ema wanga lom thule dam taka ronga bolzel na tura pathian mal somna adu sak thu a hlana achian rin omtak Father Regent sale korta ayading amata na thahnem ngai taka thei top chwa tu ukil feltak new year hena lom thua soya anule afarnu Charlotte Jardinary hena
hau takin har sadeu ma se athi ma atum khattal chu amaron musham turina cha boka anni hena chuan vanrama chuan hlim takin kan la in muanga chatuanin in chen to lovin kan lalpa hena kan cheng ho to don nia ati tel khera achung te hne na le khathon tur chu tlanpui ngal wat turina cha a adangte ero chu char thata aluan tan hnu chawa pe turina shila atuka chuan thir khai dia trol thatok tak anbun tira tan in pindan danga an son phota chutian han song bol ta ka chuan lutan na khola chuan min shruai to donem ni ti inama veng tu sipai te chu a han zota ishe thwai dona lom ti chu a chan na ani korta an hol zau pui maya chuan mi enge moza dan kal khoma court president chuan chancellor chu anin pe to ani ti a han shia tira chu vele chancellor chuan court thurem na François athiam lo thule alutan turani thu kha ring takina han chiar chuak non le a appeal na tura hun ruat chu atop ta chu wangin court thu chuak chu kaltlang pui turani a han ti a president chuan François chu appeal thei hun chunga engma ati lawa wangin courtin achunga shemna lek ko tur ati chu apom maya nga ya ni ti a han shila soidu anei le nei lo te azota Father François chuan oring le fia fek fok hian het huwa hian ke chu ka fihlim chiang ani ti ka soinon le amai ro chu court chuan arel dan tur dik tak ma se dikmia silovina rela court thiam lo ero ani silo atia chu tangkam omzenei tak mai chuan sarkar ukil ril ru kha a khoi hle maya kan lo ti swal tamayem ni don le atiril runau nawa an han ngoi deuh duk nu chuan president chuan rorel tu te nena in thurwalin thudanga han puang le a court a thu buai chai ani lai khan mipui tamjok chu an min lo ni in alanga chu wangin president kani na angin Father François ashem na tur alutan tur ti kha ama ina dil du chuan ti danglam sheta ramdanga New Caledonia a damchung tang turati theyani a hantia mipui chuan engtin tak chang angmo anti deuh thup ni hian alanga chen kha chuan lutan ai chuan damchung lung in tan chu thlan na omjok fe a an nga ya François chuan a thlan nge po an ring hloma president thupuan chu François chuan ngun takin lo ngai thla a president za om tak mi idu sakna chungchuang taka wangin ichunga kalome amai ro chu ka ngai dan chu hetiang hi ni ka cross put lai hi da hlan ka ngak hlel to hleya voina nge ni yang nak tu ka ti te in ka ngai to chin amai ro chu tuna ka cross put aya rit thi pumai thei ka ni ti le reingial ka pumai thei ti po ka sia pathian chau lo chuan tunge sia angle chu wangin president ngil nei tak kadam reile cross rit tak chuan mindel rei mai don ani a chu wangin court thurel peifel diam to hanti danglam le chu court ti za omlo na te po ani theya mi po in makan ti palang che court za ngai na chu ka dil lo jok mayangi aron ti tatlat maya president chuan atana thilro pui takti saknia a in ngai lain François an za ngai na dila du lo tlat mai chu makati hle maya a tho pui te chu a en kwala thi tura thiam lo chantir to za ngai na dil du lo ka shiat voi khatna ani awa mak ngai em rorel tu te u makin ti ve hle lo mo François hi midang lam tak zong ani hi mo amai ro chu ama in thi chu a thlan bera liama chuan ati la chuan Father François chuan president za om tak ama in thi chu a thlan bera liama ti tong kamiron chelek ta ka chuan mani nun na lak du hial te po ka angdonin ka sia chutiang chuan mi te po in min ngai mai thei pathian min pek kanun na hlu tak hi keima thu chuan ka ti top lul lawang Tualthahna min pu na laka hian ka fihlim sia chu wangin mani du thuwa kanun na ti top tur anga mo min bel chu president za om ka pom love kalo swala tual kalo thata ni ero chuan shemna na sajok po ka chunga le kro u ka pom thlapang atia Father François tong kam chuak le alu tan mai tura thu pek a chip chuan lai mek po a azam lo zian shia chuan ati swal lo tak tak ni in an ring ta dewani ang chu tin athu soi an han khai khom sak chuan anun na la zo ari tura dil na a ngain athu boy chu engti khuna emo chuan langai to thatle ani theinan ramdanga thon chwa turin thu anti tluta zoka ti chuan president chuan tan in lama thu nei tu sang ber hne na
ani chuan danin rem ati angin ramdanga tang turin alo kalti rangche atia tan in ho tu pa hne le khapek tur chu an siam sok soka president chuan a hminga zia nana police sergeant nena chuan kan mitang hi Marseille sa kalpui ula cholkar khat ralma in mitang dang tenen New Caledonia lama longin kalpui ro se atia Father Francois chuan court ho tu te chu kunin chibaya bu kwaldin dena chuta atan na lung in lampanin police sergeant nen khan anin zui chuak ta a tan in an vathlen chuan atan na pindana khana luta police in aven ring chung chuan asil fen in bel lai chu athak mol mola apui thiam ni na kor thahnem ngai taka ronga lo bol pui chin damlo kan na a hak mir thei a chan pui lai po a in bel biak ina mai chama ronga bol lai ngei po a in thuam na khoi ki pa alova vai pui chin kor miten ral khada chang po a so chu Father Francois a ani mo anti theina tor khopa chhun zana aloin bel chin a han hlipa da a han ngai tamai chu alunga che em maya amit tuet la ta hiala ama veng tu police pa la chuan chutia Francois ana puithiam kor a hli thlak laia amit tuya han tla tamai chu alo musit em maya nui so deuh mai hian I phung puinu kor khachu daro I hak ringarem to lowang a aya korlum chial kan pedon chelom alo tia korlum chiala ti chu miswal thiam lo chantir lungina an khung khom ho te hak tur bi ka siam adung zonga chial de urek ruk nal lo fashan mai hi ania number in chukaya chu lung in tang an ni na a an number tur ngalani aveng tu police chuan tuna chuan Francois Montmolin a ini to lova number sanga zathum somli pariat ini to don hei hi I number ani a I hminga ni to berchu I theingil hau turani lo isil fen le I thom no zong zonga he number hi achuang vekanga chu number chuan na zong chu I thil nei ani to ang abak engma I nei thei to lo chum khat po ruk mang pakhat hi he tan ina hian alo tang veya a number a theingila a che boy te sin nang po film khur hleang che I number I theingil turani lo kha I oma mi kha enge ni atia Francois chuan scapular ani hi atia scapular chu puanthem uluk taka siam le lama mari le nausen I swalem chuang a le lama milem thiang hlim dang eng mo chuang ania a or na turin shruya neya catholic te chuan chumi or chu pathian za ngai na don theina a an nga ya sa kholam thil ser angdewa an ruat ane miswal thiam lo chantir to chuan khatiang kha in kola thiang lo tang kor bak I in bel thei to lo ti shero ti le po thlak saka ruala tikha chuan miswal dik taki ang ta hle mai I khabe mul ala toy deuh nakina azong I samnen khan du thu samin ala chang sei ve mayang thildang enge la du atia nitin pathian hena chong trai ka du a chu wangin ka chong trai na bute hi ken ka du hei chau hi chu pu sergeant ken min phal sak ta che atia adil ngoi ngoya sergeant chuan zalo tak chung sia nui so pa in ha chelo bor ve lungin tang ho hne pathian thushil le in khom nei pui ni tin te I du takang a miswal khom tang ho chuan an mamo khopang le ma se I in sum de wanga yang I dam chunga tan chong trai na bu chu I ta na chul to lo puithiam na chu I thok zo in ti lo ma la puithiam ni to hleinem miswal thiam lo chang mingpo nei lo number chau nei ni kha chong trai na bu ti angreng zong I ta na chul to zong lo mai atia Francois chuan kapu lekha buthiang hlim pathian biak na ne wangin thil ser sang takania khonga in min za sakla soi chelo shamte atia kapo thler vek nga lo hetiang ponche nang khai po tluk lo hi za atul na ka shelove idule nang ma kha in za la atok thil dang duila neem atia Francois chuan thiam lo na engma ka nei lo chung po in thiam lo min chantir ta sia chu wangin ka rosary tal hi chu min kol tir ro ka sacrament don ma sak bera chang khan he rosary hi ni tin chong trai nan kala mangzia sia khongain kol min phal sak sham ro atile a sergeant chuan ke ya phal the ani lo dani na phal lo ani jok lungin tangin hetiang thilin kol hi phalani lo atia Francois chuan
kanu mi ngai hruina ania ka kolangai ani ala ti tala chuti lai chon tang veng tu pakhat hi lo kala sergeant nena chon ti to su adu phota nu kolang miang khatiang rosary thi fang mai mai en tunge ti na theyang tu tan ma hlau omani love aron tia François lam chu hoin ingai poimo viawem ni ingai poimo phot chon alak sak ngot theilo che chu chu thu to pani e kolkha hanla ula akeya hian bunti ro tang motor lo thleng to em wangai ven ro tang veng tu chona tia police sergeant a chwa vele chon tang veng tu chon rosary chu ala sak soka François ipte a chona thun sakta a tang veng tu chon hetianga ka du sak che awang hian ka hna tanga ban the hial kanina chungin ithil du berle ilungdam na ber tur ti sak che hi itana ka ti thein nung berani dona wangin engkim huamin ka ti ni hi hetia ka han mu mai dana che chon ifihlim ni nge yin ka sia che amai ro chu ikeya kolka bun tir che awang ero hi chon min ngai dam don nia ho tu te thun noya om ka nia an thu pek chu ka zo mangai miau sia atia in thlashung reng reng su ka thian ka chunga I that em awang hian kalom em ema pathian in mal som na tam tak vur che ro se I theirem chan tak le kolomba thler number som ni palia cheng kanu tar to tak le ka farnu le afa te pani kha chibai mi hanbuk sak don nia tuna mai hian ramdanga tang turin min thon ngal mai dona chibai hanbuk na hun tak ngial po ka nei ta silo ma sele kanin mulo te po hi a that na lai taka ome hetia tang kordial rek ruk ne na min mu chuan kanuril ru analu tukanga om ngai na shelo palange ka chong chaina apianga anni chu ka sherengang ti lo shelang che o atia sergeant kha alo kirle ta ka wangin an ti ti pon chhun zom thei talawa father François chu tan in enkol tu luber an governor ne na an shroya ani chon lung in tang te ta na dan anzam sa chu a han chiar khuma heng dan te hi pakhat te po I bo chia te mo itlan chuaka man ilo ni emo chuan nuami salo topang ti ina vauloka ti chuan to lai li ra chon an chuang ta a pakhat chuan François chu a thut puya sergeant ero chu to lai lir khal tu pa bula chon a thua tan ina tanga rail station pantur chuan khopui paltlang angaya an kal ta zela father François chu thiam lawan chantir ti an shiat khan mi pui chuan a luan tan ngei tura an ruata wangin khopui ti ti beratlinga chu wang chuan alu tan lova ramdanga thon bo tur ani thuan han shiat chuan ennom ena en lo tum tu ho chu abara khai hleya chu thu po chuan kar lova khopui dai fem thlengina ngor chuak le ngal maya rail station lama chuan an lo tlan khom ruya musit takle diriam takaron aw khum tuman ni bera atamber chu François alu an tan saktak lowa wanga lung oilo an nia tolailira an chuan puyan lo mu ringot po chuan thin urin an ron ruya an chetin rengin an aw khuma aveng tu te po chuan kalpui ngaina an shemang lo hiala a then chuan tolailir chu lungin an ron tonga François maya tak chuan an ron vom fua a thi ngal zoya chungan han mu te chuan khongai ta ka ruangin vom hlum lo ro u ti to kan om khai hlum tlak poni lo lunga den hlum tlak chawani ti to kan om bok niwa sela aveng tu te chuan ven him sham an tumangaya an ven him zo lo chuan an ma ani nan tuara tul dona chu wangin thei to pachakin rail station a chuan an kalpui ta dora anol pui kalve theilo na asir lama kongkaru ka chuan an lu pui ta daya ti chuan arang thei ang berin rail pindana chuan an kal nan ta daya amaya thisen kai liam luam te kha phi faya du'a rail conductor nena chuan mai phi na tur tui a handila van nei thlak kan ti don nge van duai thlak chu rail conductor chu thu boyan soilaya Arthur loser chu rail station a ka munge ye tia shat pui tu kha alo ni hlau maya chupa chon ngun zet mai hian François chu a han ena alu tan tur ti khani ina shesi a rail chunga a mule ta si chu makatia a hoi phok leya chuta kapu ko ta idin lai khan loser mutu kani thukha keima thuliau lia warun soi kania amai ro chu annu khan ka in ring hlel le dewa kati swal tamayem ni o te katile nu a ma se ka lo soi zo to sia ka in sir le khop maya khatianga kalo soi tamai le nangma chan lo zong che a thu kalo soi kha min ngai da mang che o poi ka ti khop mai atia
Father François chuan atu te po kha ka ngai dam vek nang po ka ngai dam che ti in conductor bana chuan a han mer vong rel chu a han kal chan ta a tukvera tang chuan François chuan ex khopui chu a han thira in chhong sang tak tak te le Saint Victoria tlang sang te chu a hmu top na ani to dona wangin a thlir vonga rel chu akal hla tol tola mu phak lo ani thleng chuan a thira a chuan na rel chu akal liam zoka atang na chungin ex khopui le Saint Victoria chu kal liam ta roi zok ni hian a sia a voi khatma a hmule to don lo ti a in sia ta wangin alunga leng hle a kumkhwa atan mang tha ule ati sapa lungai em a thitura a in ngai kha ania ngai na thiam na tlem dongin anun na chu engemaw chen zo alani tari chu ania ma se han ngai to chian chuan adam reile a she om rating don ni mai te in a sia a chan to ka khorel chu rong lua hian a sia a chan to ka khorel chu rong lua in a sia a aril ruana vong maya ama veng tu turakal ve sergeant kha abula thu in meizela pak khulwa renga revak lo nuwa chuan a kalkian santa a chutia ama chawa thutfal nu chuan François chuan a hun liam ta kha a han chui kira hlim taka ronga bol lai te biak in chokidar thangkama a otak dan te korta adin dan le ro rel na thap tak mai achunga alo tlak dan te alu tan tura thupek siamani tak hial dan te kha a chui zela chuta lutan mai tura ni laya lutan na khola aring rol tura a in pe diam to dan te ma se chumi nuwa thaler mun pilril takmaya athi ni ngak tura thon bawani thleng chuana ngai to ana chu akpakai zela taksanat na ain relrunat na chu alo she omzok dayani ti po shechiang thokhat hle ina in sia a tuna alu khalo tan ta zok se martarina thidon tina ani a koshan rindana chuan chu tiang mi te tharau chu pathian ang chunga hlim taka kum khwa to tura kalngal mai tur anni awangin athlang zok kha ania nima sela tuna adin muna chuan lallukhum chu atan lalhlari hle donin asia a vandoi thla ka ti hle zoka kawahan vandoi tak em lallukhum chu katan da ina omve don lo ani hi ti ina han tho hala midangte swal puan na ngai thatu ani wanga atorna zong te chu han chu thina a chan vo chu makatia beidon thak lek te hian a sia a o kan chuan na rel hian to swala to ka katan engkim atop ta vekani ngal lo chuan shi om tam tak kala ma chon don chu ani om si takale ti te ina ngai to a chutia ain ngai to nwal em lai chuan aron har chuak zoka lalpa min chan himro chutilo chu ka boral mai don ti ina tong trai ta a ngai to na swalina lo hne che pani ti a in sia chwa chon poyatia sam ziak tu in olalpa tui thuk taka chang hian ka awa che lalpa ka o hi ngai thla ang che khongai ka dil na o hi ibengin ngai tharo se tia lalpa a au na thu mang chuan zan khwa ina tong traya ti chuan a lungai na te chu zoi na kiam sheta alo har chuak tela thlem na in alo hne chep to awanga a in chir na chu pathian hne na thlenin angai dam na adila ti chuan a thin lunga a in hlan na chuan chakna thar aron siam sakle ta a lung in tang ta chule Marcel san thlen nu po chuan lung ina bok khunga ni le ta a atan hlen na tur mun New Caledonia pantur longa omri lawa wangin Marcels lung ina chuan ni enge mozat a omri atula tunma kha chuan lung in pindan she om taka amai na tang anina a tong china le pathian pol na hun thata ka nei theya chu chuan anun kho har po an nem hle thin kha ania amai ro chu Marcels lung in zet chu azawin tang po an lo tam hle maya miswal chitin reng an om emoti mai tur hi ania a then chu ruk ru te swam mangte pong swal ching te minu uire te tualthat te sarkar laka hel thin te annia anti ti te chu abol hlo ina ten om thei em maya an swal dan te chu za hnekin chuang tak mai le chapo pui jok ma ni om hian an soi bor maya mi pa ngai tan chon ngai thak ve chi po ni lo arap thak lutuk atua te po mai chu miswal chungchuang khovel engle pathian po za zo lo setana tir ko ni om tak vek hi an ni maya
Father François alo lut ve te chu an lo nui so a tongkam chepui puin an lo tong khum vela akut te chu an han en saka ani na siam thok ngai lo chu alo no viau maya adang be le ngal sia ikut te chu me che kutawa angve bong nu te sor zo hlimni om takini hi ti te nan soisa a thenin tongkam za mo tak tak te deng khong zet zet te in an ron tong el sen khum vela puithiam ani ti an han shiat phei chuan an musit zual sawa puithiam tunge ipong swala hita itan ve te an tia a then phei chuan puithiam ve lem si Tualthahna te chu kan tan na aya she omatang turini chu heta tang ve tlak poini lo te an tia Father François chuan she omati hle na a an swal zia le pathian an shiat lo zia a mu chuan a khongaya an tana tong trai mol mol zoka chutiang boruak she om tak maya chuan nilingot a omta a atuk le lama chuan ama an shwaina tur long endurance anti chu alo thlengta a ama aveng tu sipai tenen longa chuan an chuang hova tang shwai tura an han thlan chhuat te chu sipai zinga po aswal zwal le torot deuh in thla da tak tak an ni thin renga François a shwai tu te po chu an trop boka an rim po a chhelea François po chuan an hnara hup deuh renga ti chuan long chuan an kalta a ni alo tlang sanga asa in khua chu alum sot hlea Suez Canal an thlen meu chuan nisa le kholum chu ator hlel om ngia nganiang sipai pathum ngot mai chu tuya an zong thla a François po chu aluana a akhua sik ta hlo maya an han en chian chuan thi ngam hian na lo ni reng maya long doctor chuan a han tham vela kabina da turina shila chutianga thi ngama anat lai po chuan tongtai hla a cham renga mu chuan doctor chuan hemi hi chu aswal lo topang mole ati hiala doctorina en kol nu chuan François chu alo thavele ta dewa mingpo nei to lovin number sanga zathum somli pariat kha ama an ko na berle ama a in soina po ani to a tuna chon long bathlar vela boruak tha dong turin ave wak vele thei to a ama en kol tu doctor nena chon doctor thina ta min chan chuaka beidon na khwar khurumata mi khai chu awang hiani chunga kalom tak zet zet ani atia doctor po chu lom hleya François nun tlom tak mai chuan aril ro ne em maya chu chu Christiana a in le na tura ra bi masabera alo tang tak nge ni Marseilles an chwa sana changani somle panga a chuan New Caledonia atlang sang deuh te chu alang phato a atopa chuan New Caledonia khopui ber numia chu an thlengta a chu adam chunga atan to na tur chu ani a boruak chu apian le mur na ram nen chona in anglo hle maya a han hoivel mai po chon makti na hlirina khata ami khwal ngoi maya chuti na kalai chon François chu helai muna hian kolani chuak chiarin bong tu thlonen so dur nen he thliar kar tlang sang berchi pa rim takin leilain a thok thin dona kumtluanin ni puya re lova asat hian a sarum rut maya chutiang ni sa hnuaya chona thok reng mai don ani a tho masak ber ni chuan alati thang lo boka reipo ala tho mai ni khoshelovina tluder maya hetiang ani don hi chuan rei katlin hau lowang le van nei thlak takin helung ngai na thliar kara ta hi khosik puya wanga thina emotal chuan min la chwa zalian emang chumo atia a thlen hlima a chau ema wang khan damrei po a in ring lo hial kha ania ma se a boruak te chu ngaya nei chhovin ha takmaya na a tho thin te chu a taksa chona ngei jok ta tlat maya tuifur a han tla chan ti a chuan a khua a sikta zeu zewa adam tha thei tamang hau lo maya sister te enkol damdoi in omchun Saint Joseph Hospital a anda ta a tlem alo changkan deuh hnu chuan François chuan sister pakhat nena chuan father ani ti a in shiat tira nima sela father meu ma ni ram lung ina po tang tlak lo miswal chung chuang te an shem na hmuna thon bong hial ngai ta chu rin haratia a oi theilova nima sela atong trai pe zia te pathiana chi zia te a mu chuan ani mai om mang take ati theive ta a arem chandan angin pathian thu te an soidon china damdo ina tanga chwa hnuwa ero chuan in biak le in kom zuina an nei thei talo adam le hnu chuan tang number sanga zathum somli paria ta chuan a hnangai chu a chhun zom le ta a rin om tak le taima taka kum khat zet a tho hnuwa chuan
tang ho tu te chuan dar lai chhuah na khura thok turin Caledonia thliarkar khochaklam tuifin riat kama an son ta a dar lai chhuah na khura po chuan taimat takina thok zui zela an dar lai chhuah la thlit fim lo chu norlira hian athiar thina konga bum bo sia arit thin bok sia a ha thei hle thina kum khat tha te meu sacrament dong lova a to awang le a thorim em awanga adam lo le zau thina wang chuan sacrament dona du em maya ma se ti ngaina takpo chu a she si lova a sister Melchiad nei chun la kha a mu phato bok si lo lungin tang dang te chuan Francois chu poisa tlem te hlo in meizel lei turin an tir thina chutianga a hlo chu a khol zela chumi chuan tual chung mi na thoka ve te ruain ko shan shrai tu te be pop tur le an rem chang ma sabera mitang number sanga zathum somli pariat lo turang yen turin atira bung somni pathumna kumthuma hanral meu chuan ex khopuya chuan Francois ming chu adai tan hle to a amai ro chu chuti la chuan thil mak dang lam deuh mai alo thleng tatlat mai ukil miunir rakha ama pindana khonwar in chopa lekha achiar mal la hian achia hlo nu hian kapu nangma hmudu chemi khwal pakhat alo kale aron tia miunir chuan hanlu ti ro atia mi khwal chu lo luta a mel han en mai po chuan thil vei ruk nei mang ang em ni om hian alanga new year churon pan nai zela chumi khwal chu tu dang ni lovin Arthur loser kha alo ni reng maya a mel chu adang lam viau to na a mai sera tang khan hairwala ni lova new year chu a hoi phok na samaya ma se mi khwal mu amwal pho chu adu lova a in thup le thwaya are ro chuan in pon du nei ni in a ring dewa ani kha chuan blanchard ti that to kha Arthur loser ninge in a ring tlat sia miunira chuan engei du le ti in a hanzota mi khwal chuan Valparaiso Central America tanga local kania inhena thupoi mo tak soidu kanei ani Arthur loser Saint Victoria Biak in chokidar chin kha kania pi blanchard ti kha keima tha ania Father Francois akhan solna pakhat ma anei lo ti hi karon sha tir du chi ani asoi zong po chuan loser chu a khur hlok maya na deuh mai tor nei ang hian langa kapu thlamuang taka ka du a chutianga ka theinan chuan karon pan che ani e atia new year chuan blanchard ti that tuini chuan ani le I tha nuwa engtin ngei khosak tak zela atia ani chuan khami nu khan Buenos Aires a kakala min man phak lo na aka kalphot chuan engma buaina tur katana karing lova father po tuma in tual that du tura an ngai si lova lung ina an tan ti reng karing phalova nima sela karin lo tak main anena ka swal ka puan kha ani pui thiam chuan engti kongjong ma ina soi chuak du lo top mai lo ni in chumi wang chuan ama ina le tuara tual that tuwa pu in thi tura shemalo ni ta ti kalo sia a ani fatherin apui thiam ni na thutiam abo chhia du lawa zara ke chu zui lo le man chho alowin zalen takin ka thei pha nima sela ke ka him theinan anin ka aya alo tuar ta si a dikchia chuan poisa tam tak ne na tlan bo ka nia wangin Bolivia ka thlen nuwa Potosi khwa a ram kaleya van nei thlak tak main karam chunga chuan tangkarwa lai chhuana tur lo hlau maya karlova kalo hausale zwalta a nima sela chu ti chung po chuan thinlung chunga thlamuan na reng hi ka nei theilova Chilea Valparaiso bula ram kalele a ran rol tam tak vul theina ania chuta chon ka thlamuan deuh ka be seya nima sela thlamuan chu a hnai lo mai ka tualtha awang khan lungwangin ka thei reng lova engi motak hian ka kalna apianga hian mi zui zel hian ka sia a thinthi in ka mungai hau lova chenrol bula ka po in hlauthong rengin ka oma tunma atui ti taka ka echin te kha kalem hlei thei to lova wine te kha ka du chin te lul nen kaka a hiana khazo vek to a amak ti bak hi soi ngai na po ka shelo ati lai chon miunir chon awamak tak ve alo tia loser vek chona soizom le a kan kholam chanchin sia thi ka chak tatlat maya ma semi in minron sia ang ti ero chu ka hlau ang reng sia ti chon minglem in vo in ex khwa a Southern Fruits Company grape ro ka cha a minron thon huna parsala chuan kumthum kal ta chunga provencal chanchin bu chil khom minron thon tel turin ka cha a
ka cha ang chuan grape parsala chuan chanchin buchil khom chumin ron thon tela chanchin bu lo thlen vele ka han chiara tualtha thubuai an chai chho dan le Father Francois athiam lawan chantira alu tan tura an ti tak dan te chipchiar taka an zia nak ka han chiar chuan keima awang liaw liawa shemani ti ka han sia a poi ka tilut tuka ka thidang ta hiala chu mai po chu ni lovin nang Father Francois asoi puitu ukil le zel po an nui zat bur che a mu sidna le deu so na chitin reng an khum tir che ti te thlengin kalosia a ma po a enge motakin min mola omnuam thei reng lo sa kha ka be se lo deu chanchin ka han shiat phei chuan karil ru nuam lo le zwala chanchin bu chu ka han keu zela athupuya Saint Victoria atwal thattu ngai na thiamani ti ka han mu a ka thohuaya ma se ka han chiar chian chuan chu ngai na thiam na chu New Caledonia a dam chung tang tura thon bo tur ala ni ta cheu si a New Caledonia kholum she omzia le natna tamzia te chuta an thon to nungdama lo kirle an om ngai lo ziala ka sheve vek mai si a chung zong chu Father Francois a Father ngil nei le zaidam mire theite ngai to em tu mi zong in an ngai san thin khan keima sol wang vekina twar do na ni ti ka han sia chuan ka thinlung chu feki bara chun ang mai hian an ta a puithiam te hian an hnena sol kan pon hian eng anga sol na buru le rapthlak tak po ni se an lo soi chuak ngai lova an ma ni thina tur hial po ni se an lo soi hau lo ani ti ka hriat chian pha le zwala keimi swal shemtlak ngoi aya Father Francois an shemna azonga shemna rapthlak ber keya ngai phei chon lutan ai po arap thlak jok a han twar mai tur chu she om ka tilu tuka ti chuan Valparaiso a Jesuit puithiam te omna a chon ka kal ngala blanchar ti ka tha ba ka atangka ka lak sakte keima awanga thil ti swal hau lo Father in shema tok tur te chu ka swal bil cha zel na ni in ka sia a puithiam hena ka swal thwa ni thwa thum chu ka wapuang ta a chuta puithiam chuan ka swal puan na chu afam kim theinan korta in puang tur le ka sumlak po pekir le turin min lo rona chutianga ka ti chuan Father Francois chu chwa zalenin a omanga a mingchia na zong po noi bovin a om le theyang ti min shil boka ti chuan ke ya chunga chuan shemna engpo sarkar chuan le krose Father Francois a azelen don phot chuan ka in huam veka chumi ti tur chuan France ram karon pan wanga nimin pi a khan ka lo thlenga ka han ngai to angiala nang Father Francois a soipuitu hi karon biak masak ber che hi dikin ka sia a karon pan ta che ani e atia Luzaran chutiang taka aril ru aron bun ro ta ka chuan ukil miunia ril ru chu a khoi hle maya Arthur Luzaran Blanchard chu ama tha ani ti aron puan du phot chuan Father Francois chu achuak theidon ani ti asia ta wangin alom em maya chubak a chuan korta athu soi zong rorel tu ten diklo anga an hnol te kha alo dik vek zo ka ni ti te finfia shan ngai lovin adikna alo lang mai dona tin an khing puiten an mu sitna zong po kha an lo ti swal chia wa a an naran mu rau zok don ni te in asia a rorel tu te po in an lo rel swal duaya mi fel an lo shem ringot mayani ti te anin sia chwa pha dona chu wangin alom tak zeta nima sela ani nena a in puan nangot chu atok lo ti sia in Arthur iswal na le I in chirna zong te rin om tak le waisen taka iron in puana wang hian kalom ema midik chan chuak tura eng anga shemna na sa po tuar in huama wang hian kalom tak zetani ti chuan Father Francois a chan chua I du tak zet chuan korta I in puana nga yanga amai ro chu dan ani miawa wangin dan chuan tol that chu angai dam theidon silawa shemna I pumpel theibik don lo ti achianga I in huamna te zong wang le irin ema wang hian shemna tuar lo theila ka ti boxi ti hian rem kan ruat pui ti angche blanchar ti thattu ini thu hi chiang takle kim chang takini ziak chuakanga I hming ziak thlapanga shetu pani pathumin chu an hming ziak mevin an nim ngetanga chu court president nena kan thelu tang amai ro chu nangin shemna I pumpel theidan tur kong khat a oma in puan na chu president nena kan thelu ma in France ram hi I chua san le dayanga I chua san felta ti ka shiat vele ka thelu chawanga ti chuan shemna I pumpel theyang tin Father Francois apo
chua ani bok don ani lungte pakhatin sawa pahnih kan vom thla don ani chu ishe thiamem atia Arthur loser chu a han ngoi wanga chutianga kung thale ol sam chu Muniran ako mu na in Father Francois an ama awanga alo tawrhna sat ziate angai to chuan ama nge in shemna chu atwar turni ina in shetlata alo dak chuaka pomunier mi idu sakna zongzong awang hian kalom khop mai amai ro chu kum thum tal top ka in ngai to a Father Francois a ka chan chhuwa theina tur chu thukhat ni se mutmo narmo akalo nei khumlai zola po beng sika ka ngai to a thutluk na kalo siam to angin keima nge in ko ta chuan in puan nge hi ka du tlata shemna chu eng angpo tuar ro i kathil ti in zir heklo chu wangin keima nge ko ta in lanin blanchar ti thattu ka ni thu chu ka puang zo ka nge ati tatlat maya ukil mionier chuan humsual dai tam tak alodin sak to a shemna an pumpel theidan tur emo an tuar nep deuh theidan tur kong emo a thurona pek to zom du lo hi ala shereng reng lova makati top theilova Arthur chuan ati miau sia adu anga kalpui tur chuan reman ruat ta a Bung somni palina an rem ruat ang chuan ukil mionier chuan Arthur loser chu a ma thei ang berin court a chuan a shwai ta a court president ma a sarkar ukil po telin ti chuan a ma a alo soi to ang khan piblan char ti kha ama tha ani ngei thute a puisa po ama chu sak ngei ani thute a soi nuwa a swal chu pui thiam Francois a hnena puang te in atlan bo ta dayani ti te chu loser chuan a puang ta veka chu vele chuan tang number sanga zathum somli pariat chu chwa ani na tur thupek an siam ta ngala tin chu thupek chu thir hruin nomia a an thon ta chuk boka chung hun lai chuan thir hrui po achak theilu tuklova in thon chhon ngai ani china wangle thon hun bi te om thin ani awangin thon hun bi te om thin ani awangin numia thleng tur po in cholkar ni ngota du'a chuta Father Francois ate thona dar lai chhuana hmun thleng turin cholkar buk adu le zela kar thum zet nuwa chhuana thu chuan mitang number sanga zathum somli pariat chu adeng ve chawa a chhuana tur thupe ka lo mu chuan Francois chu alom lu tuka tap zoi maya a tong taina pathian in a chang ti asia a pathian hena lom thu a soi ngal buka tuna chuan zalena ni ta na shiom tin reng thoka adam chung hun mangtura a in ruat laya lung ina ta chu a han ni tamai chu makati letling zoka ko shan shwai tu balkata omte chuan Mary's father te anron soma Francois alom pui turle pathian hena lom thu soya mas pathian biak in khom nei turin an lokala puithiam korfual anron ken saka atan korte chu an thlak sak sok soka kumthum chuang lai mai chama rong bol theilova om to chuan pathian hena lom thu soina mas a han hlan chu alom em maya midang po chon an lom pui kher mai ti chuan atan na thliar kar hreom taka tang chuan France ram lampanin lim takin longa achuang hota a dam chung tang tura lungai taka akalna azin kong ngaya chuan zalen le hlim takin mingchiat na cher chuan tam tak hlip kianga choi moina tin reng khum turin in lampanin a hong ta ane Hong Konga akal lai te po chuan makala ti chewa achang phei chuan amumanga ni tammayang ti te a hlau rum thina Father Francois a chwa zalena ni thu chu anu Pimont Moli ni le afarnu jardinary hena po an lo shia tir diam to a anu te po chu an lom hle mai anu chuan engdang ma asoi ma in pathian chu kum khwa in fakin omro se thilro pui tak min ti sakta si a ti in pathiana faka anni chau po anni lo Father Regent sate ukil mionier ate linua atenu pale ko shan mi te ba ka asia apiang in an lompui em theu mayani Pimont Molini chuan afanu jardinary le atu te panni Charles le Julie te kha ashwaya ten ukil mionier ate Father Regent satele puithiam enge mozat nen Father Francois amwak tur chuan Marseilles an panta a an chen royal thale ko shan mi thanem tok tak an lo thok chuak boka Marseilles an thlen nu rei vaklova Francois ate po chu an lo thleng ve a
François chuan anu chu a han kwa chot maya anu chu a han kwa chot maya an loma wanga an bianga mitui luang bak chu engma soi thei pon nei lo chuta François chuan a farnu jardinery te nu faza chu a han chi baile phota mi ngai chuan kumthum or chawala nia ma se anni chung kutan chuan thang khat lian ai poina rei hial ome chung kwa lungai taka in then in mule po be sei to lo kha an han in khom le ta chu an lom zia tunge soi fia thia mangle anin mu lo kar kha kumthum chawani na in ril ro she renga omania wangin pemont molini chu alang tar man hleya a maite chu azur tip tep to a alu te po atruak war zo vek to a mel en reng po ina chaklo hle to ani ti hairwala ni lo François chuan a chung te a chibai zo chuan Father Regent sale ama lo muak tu dang te chu a han chibai kwal diata chumi zo chuan ukil Munir khan François thu boy soi that le na tur thu pek a han phor chuaka François chu chua zalen ani theina tura an thurem na masa sut le nan tho chan ni lo om le tura korta in lan tura ko na ania te chuan longa jin chuak tur te pathian hena anin kol tirna le a thleng hlim ten dam taka an lo thlen ta ka wanga pathian hena lom thu an soi thin na mun nula him mari lim omna thlengin hne na kong zo an neya Father François chuan New Caledonia a lung ina tan lai shiat rengna na rosary aron hon chu mari lima chona banga Father François chu thubai soi tur nei alani ri awangin Archbishop Khan hun engemoti chung chu a hnena chengri turin asoma thotan ni alo thlen chuan François thubai chu an thar tho le ta a chumi tum chuan a chung khat laina le ama du saktu thahnem tak ko ta chun an lo pung khoma sendik po kha angai dan anglo takin thila lo omani ti shereng chungin mase alo thei bik silova alo tela tin polinua te no pa po an lo tel boka thubai soi ti lema dan angin a minglek si in asir thiana ti ang chawinan neya rei po rei lo Arthur Loser Khan ba hau lovin blancher ti atha dan le a poisa alak sak dan te chemte le romul anhu chia dan zong chip chiar takina soya chumi nuwa Father François anena swal puan na anei dan le chumi atanga atlan bo tak zong chu a han soya atlan bo na lama chanchin bu alo chiara tangin Father François chuan atwar ai zong atwara ramhla taka shiom taka dam chung tang tura thon bawani ti alo shiatin ama swal wangvik anisia poyati ema ama le ama inthiam lovin shemna twar tu tur dik takin atwar nge chu trolina shia a then Father François a atwar aina sataka twar mek chu achan chhuat thei hlau be sein le achan chhuat man lo po a thil swal ti tu chuan a phutok shemna atwar chu ati ngei tur nia asia ta wangin apumpil diam to chu rorel tu te hna thlena ama ngei chu shem tura aron in hlan thu zi kluak takina han soya tin chu baka chuan alorin hlel thin pui thiam te chuan mite sol pon na hi an soi chuak lo tak takani ti asia ta wanga Father François a angai san zia thu a soi boka angai dam na sang bera dil thu a soi boka ni thu boy rem tu te chu an hanin rona Arthur Lutheran blanchar ti chu ama tha nge yani ti court ma mewa aron puan ta ka chuan Father François chu he Tualthahna hi chuan ka fi hlim ani alo ti ngat thin angkhan alo fi hlim nge ye ti chu an thutluk na ania ama athiam lawan chantir na thupek chu thai chia in thiam an chantir ta a president chuan khun takle thupui fun takin Father François athiam thule pu chiat alo ni na zong laka athiang vekani ti a han puanga hetiang boina alo om hi poi kan tia kongle lama ero chuan mishing chu ti swal thei dikfam kim lo kan ni awangin thurem tu te po in an lo ti swal pal ve ani ti sia ila hei hian pathian thil engkim ti thei engkim sia engkim mu theya ro rel na ero chu aswal ngai lawani ti men sia tir theu ro se tin Supreme Judge thu boy rem tulu ber chuan François chu athiam lo na ni hau lova hunrei tak she om alo tuara wangin aphu ang tok zang na dom na asiam saktura ni ang atia ngai thatu mi pui chu loma wangin an hnuka ul cheu zoka Father François chuan lompuina chibai adong seng lawani bere
Father Francois thiam changle chwa zalena a tak lom nan chuan Archbishop chuan roiro pui takabuat saya pulinua ate chungle sosani te po kha antel vea dikna in ne na achanna ni chuhlim takinan mangta ni Arthur loser khachule Tualthahna ani thu apuan ta ka chuan dan anga achung thu re langai tamau mai si a adiklo na le aswal in she chhuaka sim chiang em ma ni se asum chu sakpo da let le tate reng ma se blanchar ti atha khachu sut le theyani ta silova tin ama in engkim huamin achunga ro rel na rip tak thleng tur po shereng chunga tuar in huamin tlanbo po adu lo top kha ania chuwang takero chuan ex khomi pui chuan online at em theu maya court president nena po ngaidam turin an ngen supa Father Francois angei po chuan angen saka nima sela ramdan chu ti maya ti danglam theiani silo in chirin simin in lamlet te ma se court chuan thiam lawa chantira thitura achung thu relani ta amai ro chungen saktu anga ema wang chuan lutan na khola alutan saktur chuan an titalova Father Francois an tan tirna mun New Caledonia lama thon turin an tita Arthur loser chuan New Caledonia apan ma nge chuan Father Francois anena chuan aswal te puangin pathian ngai damna chang turin a in hlana tuna chuan miswal Arthur ani to lovin mithar piangthar midikle huaisen mitam taklainat le khongai hloin damchung lung in sheom takatang turin New Caledonia chu apanta ane miswal thitlak ani laya Father Francois an alo chan him to angkhan ani po in ama aya tuar tu Father Francois achu thi thlenga lung ina sheom takatuar turin ama le ama in hlanin a chan chuak veta ane mithar ani to awanga dikna tun din du a thi huama a in hlanna chumi zong in an ngai sang hlea Father Francois chu Archbishop chuan ahnanga ya chel tirle ta a bial thadeu le nuam dewa omse atina in ama Francois chuan a bial pa ngai chu enkol le athlang tlata chuwang chuan Saint Victoria bial chu athut le ta a bial mi pui po an lom ema berampurin omchu a beram te enkol turin alo kir le ta ti in an awa flag chi sang an siama biak in compound alo lu na tur kong tluan chuan kong sir tuaka an loading khat tlat maya ral khat deuh hleka changa en phei chuan pangpar moi tak thli in a chem phone the siaw ang mai hian alanga hlim takin an lo lom lut ta ani chutianga rin om tak le huai sen tak maya Francois an arong bol na a hlen chhuwa thaka wang chuan puithiam dang tele a ko shan pum pui chuan an hming that pha ema ko shan er tu ten an lo pu chiat na zong po chumi pui chuan oi chana an chan lo pha zo ta vek zo kani Francois athiam lo na zong ngar tu sindik po khan alo ti diklo zia sia in a in chir thu Father Francois nena aron soya khatia kumthum pum hlum zet thang bawani awang khan alo hon le nuwa pathian ni masabera chuan in khom an thahnem hlea pathian chatuan remruat makzia le ro puizia theira kor khatak chunga hian atak alaimu thlum tak alo om thina ni ti in kumthum chunga atwarna she om tak chu hlim takarong bolna du om tak anei theina tura pathian remruat ani ziate lali suan hnung zui tu te nitin cross read tak puchunga chhel taka thoktur an ni ziate thiam takina soya nidanga in khom ngai saklo le sacrament dong ngai lo te tam takron in khomin sacrament te po andong ta sup mayani Father Francois an amun ngaya lo afelle nu chuan anu mont molini le afarnu jardinary le afate pahni Charles le Julie te po anena an cheng veta an han in rem fel deuh nu chuan Charles chuan Father Francois apuni bok kuta chang nge chuan First Communion adunga chumi nu chuan Marcel sa le khazir pa pathian thu te zira alo puitlin huna sa khorong bola in ser sang turina kal le ta Julie po anula sot ve hlea ani zong pathian ko na aladon ve chi alawa wangin Charles anga pathian thu zerna mun lama chuana in tulut veri lova Arthur Lutheran Blanchard ti poisa alak sakrul nan khan ukil Munier nena Frank Singh khatle sang ni ahlana chu Munier chuan Saint Joseph Society nena ahlan chhong vele chumi mangchuan damdoi in te po an satan thei ta nge jardinary po khan dorte asiam le a hlok veo nge
tun ma ai chon an khosak po alo zia ta a tin Father Francois a asiam chin pisu sani po kha Father nena a tho zui le theita ka wangin alom em maya pulinwa te chung kwa po khan Father Francois chu kumtin voi khat tal an tlo thina thilpek do om tak tak an ken saka zanria tekil howin hlim takin hunan mang thina mana mingpo nei lo lung intang number sanga zathum somli pariat chu tuna chon Father Francois a Saint Victoria Biak tu puithiam Krista nungzui tu dik tak mi ngai san em alo ni ta ani tikhan Biak in Vestry a Tualthahna ti chu kan lo chiar zo le ta a min lo ngai thlak sak tu te zong zong chunga lom thu ka soya lekha buthar karon chiar le watanga min lo ngai thlak sak le cheu don nia